Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы.
Әлбәттә, Әділәт Шахмуратов җырларының халық арасында популярлашуы башкаручыларның исеме белән дә нык бәйле. Беренче җырларына Гөлзада Сафиуллина, Хайдар Ильичев, Зилә Сулгатуллиналар җырын бирде. Соңрак Идрис Назиев, Альбина Шахмуратовалар үз репертуарына кертте. Алина Шарифҗанова Эльза белән Манту исламларда үзенчәлекле әсәрләргә профессиональ игътибарын юнәлтте. Шундый танылган башкаручылар арасында Татарстанның халык артисты Рөстәм Закиров та бар. Арифҗан Мөхәммәтшин сүзләре Өмет башкара, Татарстанның халык артисты Рөстәм Закиров.
Anwar Efendi Şahı Murat Hüseyin. Men bir shoirning so'zlaridan ajr yozdim. Lekin bu tegishli darajada tug'il edi. Shundan so'ng Qorallar shoiri Shamsaygashova shogirdasi bo'ldi. U o'zini chaqirdi. Ko'rlikli muzikant do'stim Rabil Quramovni tanlovda bayram bo'lib tanishtirib ketdi. Jig'ni o'ylab ko'rsatdim-da, "Yo'q, ikkinchi tekst kerak edi" dedim. Gulshat opa ko'rshimlarga kirib ketdi-da, ish bu minutdan qush tuqqanday kelib tashibdi. Jig'ning so'zlari mening kuyimga bir degan yopishib, og'ilib turar edi. Ol tasma degan jir mana shulay bo'ldi. Gulshat Zaynasheva so'zlari Ol tasma xalqaro va albom kurslari laureati Enza Islamova ijrolaydi.
Arifjon Muhammadjon so'zlari kechki o'yin.
de repertuarların siz işitken zotlu jırlar bilen bayıta. Tağın bir yaş solistimizni qarşı alamiz. Halimjon G'ilmanov so'zlari Nishlading yurek. Najib Jihanov ismidagi Qozon davlat konservatoriyasining 3-kurs studenti Oydar G'iymiddinov.
Farikjon Muhammadshин so'zlari. Tarazangni osh ali. Sayın Şerifcanova. Şunusun da gururluk bilen aytib qo'yiq. Roza ham Anvar Shohimurodovlar oilasida bugungi kunda dunyo opera sahnasi yulduzi, Totar millatining g'ururligi bo'lgan Albina Shohimurodova tarbiyalanib o'sgan. Albina Qozonda o'qiy boshlagach, tugan jerining ilohiy qudratindanmi, muzika stihiyasining yomon to'lqin bo'lib, qalbin bilab oluvdanmi Anvar afandi yomon bir tiyilg'isiz kuch bilan jillarni ko'proq, berilibroq ijod eta boshlaydi. Endi ul asarlarida tinglab qaraylik. Shamsiya Jihongirova so'zlari: "Bag'rikayim, menga sen kerak." Hoşalığız Tatariston Respublikasining xalq, Rossiya Federatsiyasining otqazaman artisti, Abdulla To'qay ismidagi davlat premiyasi laureati Albina Shohimurodova.
Бүгінгі кешеміздің сәлемшісі Әнвер Әмәді Шахимұратовқа сөйлеуді қызынан чечекler береміз. Хәзер бойынша әсәрнең беренче башлаучысы шулай ук Хайдар Бегичев. Фәннур Сафин сүзләре «Син минем истә». Альбина Шахимуратова һәм Артур Исламов башкара.
öz ijadına bek talepçen. Tıklauşunu dolkunlandıra, estetik lezzet bire durgan jırlar yazarga tırışa. Küylerine tiren мәгънәле obraz javalı olgan şiirlerine saylap kala. Şunday jırlarning tagın bir neçesini işitip öterbiz. Birinci yangrayışan jırның söz avtorlары икәү. Әдихат сине булып язган, Гөлшат Зәйнәшева әдәби яктан эшкәрткән. Татарстан, татарларың сиңа кайта. Сәхнәдә Татарстанның халык артисты Мөнир Якупов. Gülşat Zəynəşova sözləri Tüzik Yama Turmuş. Ənvər Əfəndinin bu əsəri də donluqlu jırçımız Xəydər Bigiçev repertuarından şuluq başlarında. Yürek
Татарстанның хабарчысы Мөнир Якупов. Казандағы барлық ойын құралдары оркестрі. Оркестр националь жетекшісі һәм дирижер Татарстан халқы қазақ артисті Рәсем Ильясов. Арифжан Мөхәммәтшин сүзләре. Җырлап яшик.
Расим Ильясов. Muhterem cemaat, değerli şeşkeler, bugün konsertte çalış yapan bardak artistler isminden aktarva uluk lakabı temsilen ihtiram bilgisi olarak topşırılır. Her vakit ışıklar yaşayın. Ender Efendi'nin icra oluşları, yaman jırlar turmuşunda ise bitmez tükenmez süyünüşler tilep kalabız. İhtibarınız için zor rahmet, yama hem süyünüşlü sebepler olayından uçuraşılar nasip olsun. Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы.